U emisiji je došlo do žestoke rasprave između Nenada Marinkovića Gastoza i Milene Kačavende, dok je voditeljka Ana Radulović razgovarala sa Nenadom Macanovićem Bebicom. Gastoz je odmah jasno stavio do znanja da svoj status i popularnost nije stekao preko poznanstava, već da je u javnosti poznat već 15 godina. Milena je na njegovu izjavu odgovorila oštro, uz poruku koju je uputila sa jasnom namerom da ga ne potceni. Gastoz nije ostao dužan i poručio je kako su oni slabi i da nikada neće izaći iz te slabosti dok on nastavlja da dominira situacijom. Bebica je pokušao da ublaži tenzije, ističući da među njima nije bilo ozbiljnijih sukoba, već samo jedna nesuglasica koja je brzo rešena i da su se pomirili. Ipak Milena je upozorila Bebicu da ne ulazi u sukob sa Gastozom jer je on neko ko ne prašta lako. Bebica joj je odgovorio da slobodno govori ono što misli jer će joj tako biti lakše. Gastoz je nastavio sa komentarima, podsjećajući na događaje iz prošlosti i svoje stavove o pojedinim ljudima iz okruženja. Milena mu je odgovorila sa istom energijom, ne ulazeći u detalje, ali jasno dajući do znanja da nije spremna da popusti. Na kraju je Gastoz naglasio da ima svoje vrednosti koje ne bi ugrozio ni zbog čega i da se ne bavi trivijalnostima. Ovaj razgovor pokazuje da su sukobi i tenzije i dalje prisutni, a svaka nova prilika da se susretnu donosi nove iskre.